Silver Jubilee kumsom ni langa thinna lom dinga yum ta jevin amasan pathin kan thangwain videography in charge le souvenir editorial board thakhelin nabon chachungwa ke pathu kan sen he Silver Jubilee lot hin theina dingin tauna to kigon na to panla chia tarik gate December 2018 le ke pa ta lom dingin hobung mi pite hole munchom choma sopi ule nawjo se kigon na nei dingin kai tim min he ka ki pai Pathin mapui nazadin B.Phaicham Presbyterian Hobung Pathin in mapui bin Anglong ding December tarik gate ni khule kumsom ni le kumwa kung ding ahi tawhanin Jubilee Silver Jubilee manding ahitan dijin chun jen lebeya ona koda pama service boloy hin sile le hasin loy na hibin sile chate ho chikwa puna chine to ho na hibin sinabana jil lebeya hobung chan om pi sile B.Phaicham hobung ngai ni jok se ichi December tarik gate Silver Jubilee ni ko ting le ngai lut jala ti bin tim na kai ni